militant et sympathisant de l'UFDG hara hiɗon hiwra hiɗon weltana darande moɗon nden ɓawo Alhaji Seydou Dale Diallo notre champion et guide politique hara non konno mi mari komi wiyata iɗon andi chaque samedi koyen wowɓe wadde assemblée jonnon parti on suspenda ka parti on ɓe wawi suspendude mais ɓe wata suspendude ɓe wata yaltinde fi parti on ka ɓerde meɗen ƴetten photo ji meɗen ni ka siège ka fédération ji e réunion ji ɗin fop ka waɗete fi UFDG yaltinen en photo ji enen kadi chaque samedi publier ka page ji meɗen andinen ɓe parti on ɓe suspandi mais ɓe wata yaltinde fi parti on ka ɓerde meɗen haray noon yo Allah newnan en yo Allah okku président Seydou Dale laamu mi torikema Allah sabande ma honno Alhaji Seydou Dale ko neɗɗo yurmeteɗo neɗɗo marɗo faamu neɗɗo marɗo gandal ko tawta himo yiɗani leydi ndi fop moƴƴere si Alhaji Seydou Dale ardike lagine hande lagine wona leydi nunɗudi leydi fewndi leydi ko tawta guineɓe ɓe fop wuura e mayre fannamantina ɓe bonna en fop meɗe ɗe gandi Alhaji Seydou Dale ko neɗɗo yurmeteɗo en fop meɗe ɗe andi président Seydou Dale ko neɗɗo marɗo hakkille en fop meɗe ɗe andi moƴƴere nde Alhaji Seydou Dale waɗani nden lagine en fop meɗe ɗe andi moƴƴere nde Alhaji Seydou Dale faala nden kadi ɓeydande jama lagine o mais wata goto hulu wata goto ƴeñƴo heƴe ka cuuɗi moɗon wata goto yaltuɗo votana Mamadi Doumbouya wata goto yaltuɗo votana ɗo goɗɗo on fop moɗon militant ɓen fop wata goto yaltu votana goɗɗo ɗo heƴe ka cuuɗi moɗon par ce que ɓe fokkintini ɗo koko ɓe fokkintino fop no andi ɗum ɗo ko mascarade ni donc ko sélection ɓe fokkintini ɗo on fammi ka wata goto yaltuɗo votana ɗo hay e goto heƴe ka cuuɗi moɗon ɓe yata ka cuuɗi moɗon tun ɓe nangan tun ɓe piya on ɓe barminan fi on yaltu votanum ɓe heƴe ka cuuɗi moɗon à partir de o sayi ɗo heƴe ka cuuɗi moɗon kala marɗo photowal ka siège de l'UFDG ma ka fédération ji publier ka page ji moɗon on fop moɗon publier andi noon ɓe way ko enen jeeyi ndi leydi ko en fop meɗen hawti ndi leydi ɓe wata arde ɗo ɓe ciwloro laamu ngon pinka ka teren ɓe tawi en ɓe wata arde ɗo ɓe inna ɓe suspenda e parti maɓe ɓe menace parti on ɓe menace leader jo meɗen on iɗen gandi Alhaji Seydou Dale ɓe empêche ɓe piji ɗin fop donc ɓe liɓi galle maɓɓe ɗen ɓe ari kadi ɓe toñiriɓe ɗo air Guinée ɓe sutti jawlede ɓe on e bonnude yimɓe radiyaɓe ka UFDG hande no ɓarori CNRD no wadde hande kala ko faala donc ɗum noon yonali Mamadi ɗum noon yonali ɓe ɗum ɗo ɓe ko ɗum andirton ɓe perdi contrôle maɓɓe on donc enen joguitoɗen conviction meɗen on si Allahu lanno jaaɓi ndi leydi meɗen en hettayde kan heɓa wata goto yalto min ni votana ɗo goɗɗo heƴe ka cuuɗi moɗon publier on en tant que ɗon ko cuuɗi moɗon publier photo ji président Seydou Dale e ko assemblée ji e meeting ji maɓɓe ɗi daare photo ji ɗin fop ancien ji kese e nouveau ji fop publier on andi noon wawi he ko Alhaji Seydou Dale enen suɓiɗen en suɓaki hay e goto en ala candidat en souteneta kadi hay e goto ko Alhaji Seydou Dale marɗen heƴe ka cuuɗi moɗon wata goto yalto soutena goɗɗo heƴe ka cuuɗi moɗon me ini wata goto yalto votana goɗɗo wata yaltu votana Mamadi wata yaltu votana goɗɗo heƴe ka cuuɗi moɗon wata on heɓu ko heɓuɗon kon ka stade zéro kore heƴe ka cuuɗi moɗon haray meɗen tori jama on fop ko feƴƴi kon ka stade fop no andi ko feƴƴi kon ka stade justice wolali fi ɓen mayɓe ɗon ɓen perduɓe ɗon wonkiji muɗum par ce que ɓe yalti ko maɓɓe ɓe ari fi soutenugol Mamadi ɓe hebbini stade on mais ɓay guere on waɗi ko ministre ɓe ɓen ɓe suufi ɓe acci ɗon jama on mayiri wa dammi ko laggine tun yiyata ɗum noon waɗa hay e nokku yiyata no waɗa sina laggine piiji wonɗi ɗin e hoore ndi leydi yo Allah walan on reeno en fop meɗen hawtindinen ko duwaɗen no okkora Alhaji Seydou Dale laamu par ce que si Alhaji Seydou Dale ardike laggine wona e leydi nunɗudi leydi fewndi leydi ko tawta guineɓe ɓen fop fota e mayri ko ɗum wonɗen batanade ko fiyo Alhaji Seydou Dale ardo leydi meɗen ndin o waɗa leydi meɗen ndin leydi fewndi wona hay e fuse en ko fi ɗum donc yo jama on fop yo wattan hiila moƴƴa o systéme fewndiɗo ɗo hara ɓe jaɓali ɗum ɗo tunina ɓe sako feere itta ɓe wonki